Dareso de crema de dátiles e leva agua de rosas. Este é juraiba, e vai feito con fariña integral de avellana. Este é kifarling, e vai feito con fariña integral de almendra. Este bocadiños de dátiles, levan dátiles, noces de azúcar moreno. Ese quiero yo, el de dátiles. Sí, despois deixa que acabe e logo collemos. Xa collemos. Este bocadiños de almendra, vai feito a base de almendra, non leva fariña. Este cardamomo, e vai feito a base de almendra e cardamomo. Cardamomo. Este mostachudo, e vai feito a base de noces, tampouco leva fariña. Este masiña da amapoula, e vai feito con sementes da amapoula. Este quigeleg de mon. ¿Cómo se llama? Quigeleg de mon. Quigeleg. De mon. ¿Qué quiere decir? Pastel de amapola. No, sí. ¿Amapola qué es? Amapola é esta flor. No, estas son as semillas. Sí. Papávero. Papávero, sí. Italiana. Sí, papávero. Papávero. Sí. E timón é amapola en alemán. Claro, sí. E este camis brote é feito tamén a base de noces. Acá hai tres. Este e este. Están dele todos os sitios de Centro Europa, por eso é alemán antigo. Claro. Qué lindo. E estas recetas como as tiñas ti? O sea, Menos tiños, mandáronos. mandarontas. E aquí, tú facías algunha que pudera ser xa tradicional? E veré, só sabía facer estas. Estas? Y esas son típicas de aquí de Rivadavia. Esas As de arriba, sí. Estas tamén aprendín eu porque unha señora que estuvo traballando con judíos en Venezuela trouxe a receta. Ajá, vueltas de vida. Una galega migrada que volveu Sí. facendo pastelería xudía. Wow. Bueno, dale un xeito. Só sabía facer esas, Voltaron por aquí. E logo tú xa te pediches e te mandaron deste... No, Non diste que te mandaban recetas sí, de... pero foi en honor a estrella de David que fago. Ah, Que ahora vos non vedes porque xa acabei os bizcochos. Non o vendo sin a estrella de David. Non sabes? sí. Gracias á estrella foi como me mandaron o recetario máis antigo que hai, que ten. Pero ahora xa teñen todos os recetarios. Incluso teño que estar escrito en favor. Sí, que chulo. Mandaron o da Embaixada de Israel. E que non pensou usted en facer un recetario usted? Por que non? Xa están feitos. Bueno, pero E un mandaron toque... entrevistar a España de Israel Claro, e o candelabro. E se mandaron o da Embaixada de Israel. carai. Y veo algún sudeo aquí. Teño muchísimo. Claro. De rabino, de E embajador. gustan os dicen que son, claro, non? Sí. Claro, Porque en Cantebuco só será de toda España e venido aquí. claro. Nin traballo para que venda outra persona, nin traballo para vender para fora. Teño que vir a Rivadavia. Sí. Carai. E onde son? Eu son de Tomiño, ali ao lado de Tui. Sí. E eles son Argentina e de Italia. Buenos Aires, Milano, Buenos Aires, pero con familia vasca, galega. Galega tamén de Belén. De Belén. Claro, entonces... Bueno, pues eu me voy a quedar con un. E ten a Francisco aí arriba, non? Sí, esa é unha hermana que como trouxe a miña filla. Claro. E que tal? Está contenta co papá? Bueno, a verdade é que me cae ben. Non son amiga de la iglesia, Pero el Papa es otra cosa. Pero Papa Francisco... Es una persona que ayuda. Francisco, É teu veciño. claro, é argentino. Italiano tamén. Si non cambia ou non... Un po' así, Sí, Bergoglio. é que non Sí, fai- sí. Ahora que temos Anche, papá anche italiano, sì. Mira, si non cambia Vergogna. ou non o mata, Eso é a segunda cousa. gusta eso que máis con suave, fillo. Non sabes? E además, o argentino sabes que os galegos que nos tiran. Sí, hombre, claro, non hai. Vamos. Unha Si non, non estamos aquí. Ujú. Non me gusta a presidenta que tendes. De esa galega, No, A Esa. familia de Fonsagrada. En neta de galega. Dela? Sí. Nunca supe que fora... o- Casi todos en Argentina tenemos familia italiana y No, gallega. eu digo a presidenta. A presidenta, en neta galega da Fonsagrada. Tamén. Sí. Porque a mí sei que era de familias do País No, Vasco. suizo. Home, o de vascos y Va- suizos. Cataláns. Sí, un pouco de todo. Ali, ali que Da todos Fonsagrada. van a ser todos. Mira, teñen un antepasado de aquí, seguro. Home, Seguramente, sí. Sí. É a quinta por 20. Claro. así que bueno. Bueno, xa Bueno. sabes que Tampouco me gusta Fidel Castro. E ese tamén é galego. Claro. Tampouco me gusta Hugo Morales. Bueno, Claro, claro. ese Gustoume máis cando entrou, autóctono. pero Ahora non, ahora cambiou moito. Bueno, eso tamén. Bueno, vou a coller un destes de... Pero que levas posto ou non? No, para comer, para comer. Aí para comer. Le vas posto.
Se lo lleva puesto ya. Ya lo he puesto, me lo he visto. Ah, Yo estuve en Prato. Yo me lo llevo puesto. Prato. toscano. Na Toscana. É como se estuvera en Galicia. Igual. Verde igual, sí. Canto é? 50 céntimos. Non leva fariña. Muy bien, gracias.